Intreskal check pankum tuwa Alright. shunal matin lom shimana. Kaksakin lumalap kimulas kewa, namisilipan, Paing kumsiyawan, kewa, amdalen, kenar, we kuminakarin kaksakin kilin singia, logat mo yun. Right, ngawi kung pe kaksakin emet Kosrae. Oana factual tig intreskal nga we met nagawain kaksakin gat ke molo mai si pe esna shish. De tutang chinge kadin taga pe akollah kaksakan ke on kaksakan ke proy acknowledge lail makay napakat mo si fannalas. Nagada taga pe akollah tigin pa digat ke room sapta di me kor fasna ke sian me korsngan. Kada taga ushe on in alalal as we wait share like share me live cast lowosa sano in arshika da met na fashion met na ke programming kestla singan kumnal kalam ke tari onin KahsInKol lowosa we proyeshe the girl taking treskal nagat fata ko ushi pa ushi slide katin die sife na musenia we sife ke week phone chinge ka unit chinge in si backest makanyegat ngalle shumallap ke tigin le taga na pelna la ko la taga ushi ono in on alalol ega cheshin shie nagat som like share tigin Wala. na ko lang kumushe onan Ayun, dokimas konge, lumalap. namit ko siya namna sige si kamenan lawa share ulang anesla si shakulo right tigin bangan si ba Alright. wala probably na Daniel. No. Blanche. Dua. Tingin kong di ka na-expensive yun, Oh, then wala na ko na-expect. Ay, gulaw pangan. Alright. Tingin, ang gulaw, actually, ang kahit kamulwulas, pero gulaw malak. Doon na gimiet.
Tuwa damdal rina. Well, lulap. Nasil tamlasan, damdalyay ko. Mr. Liban, flock na yung room. Well, kat kulo malap. Ngayon mo yung tig interest ka lakalan met lash matagas. Likiya comment siya. Na ifing din na likiya pa comment kat kaya ispela nakalan kumpe. Kulo kaksakin kat kaya asman met nagawa. Paing met nagawa lash Kosrae. Talik shirik natas ni met mata lash. Srui kaksakin kat kaya wala nalal mail si pesin na shish. Katin taga akollah long pe liti mai taga kaya room sapta. Di mekos fos siya nagasingen mekos. Nagada wala tigin treskal. Nakalanal tamtay rina. Kulo malap tuwa no siyumpe. Tamtay kimie tuwa afate. Ngamarina lash Arkansas. Tamtay kimie lashe kuam. Na kulon siyumkenye. Lash Columbus, Georgia. Tamtay plain lash Honolulu. Na Brooklyn, Nathaniel lash Seattle area. Not sure. Dakna Oh, sa okay. kalamye. Okay, namna sa kalam nila Marcia. Kung kulos kulo malap kaya kulos tagalikiya. Prewos ke pelsi. Na evintigin lash pe unsugo lala. Nichilu lala kat kan usye na kat fasum na ke program ni kesla. Let's do Cinco. that. Let's do that. Well, kulo. Mit lash namna like, share live cast lo so ke pelsi. Unsugo na kat fat na mit na ke program ni kesla. Well, bangan tuple Seattle. Well, Lulap. Ars na yung organikin. Lumalap. Pagkatali na siya silang fixing ito lalas siya. Seahawks. Gato pitch silang fixing na. Gato. All volume on. Kung kan strong pitch again. Okay. All right. Fall.
Kaya tingin, kulumalap na sin tamlay tamdal siwiyasngan asan tankelan yayko. Kaya unin ni Kesla, alalal, wimet las Kosrae ke pelsinge, bange, alle yoksben me, o yeshi maka tram gunna ke order of service singe. Katka inge nakadako la kadin som ushe pe unin ni Kesla, insan kasha pe un ma, me shen yen chinge ushin ikas kat ke pelsinge, in kaksakin kat ke wolacna lal, ngaloin na ke kas ke ngata alle, yok lang chilan kat na shish. El me, el moli kat ke makulukat, met kuluk el, along cash ke lyrics ke ngalle woin to kasi bakas makanyagat ke kanikin molds kuma to ke wen na to lang na yen amne yokship an order of service yang fingatli o auto ching to kana ke me own kaksakin god read force ka ritala si sham ngani nakay god na me broy na pa broy apa de sum na ke nga rala mo sang rala announcement malarge na to ko yang nagatsum na ke malutu to yokshupe when tugun managawa kaslan gat pagada usum na lom shisha our order surfacing a katera kat kan loin na ke o yang magatara mising ita na kaslan gat fototo le katabela na ke alulasha announcement nga tataka e tokte lestli pen may faka ka kasmul makataka ako lang long na order of service nga el ki na pa na ke akwa may na kadinashke kataka sang na phone na akflat flash rala may sang rala announcement nakat use speaker silash nga tikin treskal nantaka na focus na ke message na misenya tikun message nga kat proy na kat fashion ligi na kadintaka announcement e tikun message siya tana message nga Copenhagen med likiyac men announcement kind of got yokin often not much more than Trump good. In other words, at the end of the day, fin saka pa din uskas mo lang kat som na lom siya. Now with that being said, napnas kat taka na ke me meeting afat na metang anakilin tamalay chiwiyash nga tingin mekil kulang man lap ke atluman tuwo pe ulo ke Paing kasya ko lutu tang singe. Solinersan tuwo kaksakin kom tamtal tamay. Mwe tlash mata ka likiyac pasap meta achieve be Srui kaksakin gat kyashlan met na kayo. Galching ada som ushe oni ni kasla ke KahsInKol lowosa in wi panaon la tamla lasan tamdal ya ko ain ikasla in siya shakulan na ke Roy mad ethical tikin treskal finan ken Washington. With that said, namnas we got well, when ang akalim yan namnas, kada ko lang nag-ship Roy, nga usala tikin treskal dan kulkat ke. Tikin treskal, Paing kong kulang malap. Well, an bain kom, we met wers kayo mautyak nga. Kat kayo wain kaksakin, kat ki kat utyak ng silan sasya. Naknas ki belsingi kat tagani. Ang danjing pray ko was pray begash ki and go sashwan.
kat sivil ben abasta yedom kat flatlash. In sivil berela kisin kaksaklash na siyo. Ikarngan yaklom na sirske mo lashke. Kadisistan fin felsingen na gisarap si mo fastigi katinge. Katakilen laban wala na loma. Lakat ne kin met kuluk. Pasta bel magat tafayla ligi akwaklom. Alang silom chetu inasish. Kat papadamash. Nakna sa akin gat kaywa. Elos na kaywa matagawi gat changkel tu singe. Blessings lom. Mentiyo na kaywa lumintati fellows. Eki pray belasha kat. Siya kikasha lomin kain. Leksinin na. Aklin metlash na kaywa masak namtain belinasyor singe. Kaben yok shalalos. Sivil ben ages makin yalos. La multingam na lamala la hash sustasi. Hash mtullasi. Tamet la lalfung yeva pang sipel. Nakisip kan yagin kainek na naki. Glorified body. Nakumang nuktukin wala na lom siya kumako na sish. Insong merat la yurin when natum Jesus Christ. Kaksakin kom kilamalalom kimol singe. Spay mawin kula si fanan tumin kami siya cash. Nakayamet la singe indala. Kat finalalfungi. Kade mamulyak sipel. Cash kat pe. We kat. Mam plagan maslan mano. Ngalingalan mano. Ataklan mano. Tavin wheelchair. Kafine impedin maskie. Arlena pas metlaski pelsingi kat prege kat papa. Kata kofta na wek lainelos kometa. Kumrekat pila komentala. Kat patatyang benake o yesi. Mapolelta. Maskin si unenik. Mashem lakel. Torn in the flesh. Sham na siyesh kadin tashakeshi pewo wolom. Akes makin yekat. Kadin tiyasal kami selash. Akkalim yupen na siyesh. La kumikalan naklo minunilya sa kaya. Esfil betafala mola ki yeskan mikosh. Kat kaksakin kum kat papa. Finne taliknatas kametlash. Makaolin lom kelbos. Kafinne kat ma 4-4. Lippusi matuaslash. Kawalom nanchonotlan makluklash. Kat mishesyong kumin nanakmanas. Estasenin kapigadin kima tuwashing ikewa. Kat nalalfungi kum kat papalag merana kelbol silas. Lela katin kaksakin kum. Ekim tayang las kim aswas pailom kilensinge. Kat mishesyong kat papa kumin nakmanas. Kekalom kekalangan dalom. Kes nakalmen melututsinge. Inkain manifested. Inuchak na ingat. Inkain sisimol sasya. Kadin lalal fungin na paila. Wan kulo siya fan na nadum. Kum kisyakan lagi spers. Kadinge akollah fast na met. Maana kewa makat kofla fak laki pelsinge. Kat lalal fungin na ke. Lalmet metlom. Lako me fa awi maana kewa fal na genin na lash. Ekat kaksakin kum. La finne kuluk mo lash. Kat likiyac gen belbas. Kum siyak na rik makin kadan Allen kulacnsap lom. Anak na stosyen vulwas kinuktukin mo lom. Asa po'y katle. Kadin fakik ke langsilom. Nasin matwias na kaywa. Kainin wan na tum Jesus Christ sikat lalfung ike. Amen. Mr. Liban, pelang flow na room. Lumalap. Well, gulong malap ke pro ini kesla. Kadingin na gulo tig interest kal. Kaksakin Kadingin na God. kada ko la kadin fast na mit na ke maliti sina ditutang singe. Da mitigi nga flow ng bell na sil tig interest kal na amnas nga nusipen na market slide makadakalin yan siya refocus kita din na ke si fella laplash na ke kota na ke unit na ke witching. Na si fella lap siya pangan magsiya yok molo. Kada long na masing kada long back next month May. Kadash ke March April May spring quarter.
unit tolu bash kengen wana kota shaya na kay wange unit tolu ke kota na kay wa unit tak tu je patro na kengen Christ maki siya fallen na sin na kay wa bangan si fair na ke March April May na tuka na ke witchinge pange kadash ke lechi na ki kosh Christ maki siya inaknessness Christ maki siya inaknessness Mwe Read ke bangan siya son duo siya na ke on course na siya son na course siya na ke singalit course siya kataka likiyac pa course ke mante na farsne ol lututang inchette singe kataka na ke room saptal me course fo siya na ke singal me course in akketeyac pe na sifac lap siya ke witchingen Bange routine, bange pedal rhythm siya mga tram kin, mo yok chupe, kadino kala. Kataka wiko was ke mantina ke shenry. In academy, kai siya daily devotion ngayon in relate na ke week na phone singan, in relate na ke unit na phone singan, in relate na ke quarter na phone singan, kadin ukya katla ke kastan ka, kadin tu na ka ke lalal fungin lasin na kaya kat siya sin siya, kat kulang malap ke masingan, kat so mana kat academy kat ke siyate, pag green, highlight green yakingan, Aksuwosyeyucklac na sinkat ke Christ, Rome me gors, fossin na ke singan me gors. Nakataga, liye pe text, golden text na ke witchingan, taga ke siya son saptagot fossin yaul, katako na kan tuyak riti, na wikom riti ke belchinge, banyan lang siya, ye tagat lang siya kat, atakat il lang siya kat. El sa pa mawan natal tagat fakain is na nakmanas ke, makuluklas ke. Katlang unso ko lalasan, yay ko abanang eh. Ako na fal na kaya kating galam kaya lagat, may kuluk, el taga interfin kaya siya pinal lang siya kat. Na kultan tak siya bangan, lang siya. Paing lang siya. Tiyata kat lang siya kat, ada el lang siya kat. El pa source of love siya nga. Manwangan love fin fella siya nga. El pa source of love siya nga. El na dagan interfin, usi example siya ka wen natal. Inela makuluk flash na. Kat metalal fung niya. Kaya nga nung takil lang siya nga. So, kita siya pangan, kulang malap. Nakatagak siya fiela ka. Siya niyan pangan, si Fes lang siya niya pa iten nga. Aknas ke wen na tingkat. Ito ka pa na ke ma-reaching nga. Nakat likiyac mangan me lesinem tolungan kada sil pataka kyok kieto I like china mai na kadin kalam kenge taka penan ke me molin Christ na ke lang silanya taka ke sieson saptalyo foson kor patengan kadena mo chefa mo el metlan kad mol lala inen oana molan Jesus Christ kadena mo chefa mo el metlan kad mol lala inen molan molan Jesus. Na oana molan Jesus Christ. Na me molan Jesus Christ. Shakshine lang chigat no fon al zaga sang molan na ke. Na vingat oana Jesus Christ. Kada molin Jesus Christ. Lang chising el central na ke mo lalad fung sila kong. Na tigin na daga ala someone me Aksuwosyeyucklac in Christ. Keshan ke molal. Nakchafia masing slight lowos of bang ipakos mga tram kinapangan kataga likiyac front no dia ke mandea na kataga na wana kadakalimine kunokon Monday kunokon Tuesday tak phone la masing teams ko may tram kinyak may taga KahsInKol was ay taga we goes to do tang rela sermon she kat somra Sunday school we alunita we lowos online ministry lowos etaga ke lang she lang siya singa taga alda shalayak yok ke week na phone siya. Team ko may taga sham kunyak na ke sermon siya litutang lowos nga inoy lang siya langkad palang siya. Atigin iplalaplu apangan katsum na ke iptolu na ke ako sa apangan katlikia slide nga kumukan sa rewind or makin alawo me shalik siya nga man taga na straight from standard lesson commentary nata siya kat taga na ukay format ukay pa na me kai shape kangan talle shalik alle akketeyac siya son saptalu fosina ke on gor shit be siya son sapta agor fosina ke singalak singalit kor
at kulong malap ki aslan met nagawa ki pelchinge wana nga academia pang announcement inge na kada song focus na ke messaging tukun messaging at ang proil na officially messaging kun us in cash kom cash lipan cash tikin tricycle cash met ladfung lar cash met Kosrae pang machine yok shiba din taga tol la pel la shin long porong kastan god in pel na gayo at kulong malap ngay wikom metigat fact na metangan akalan betam tel root kulong malap Columbus Georgia long na jel Rafael digin tricycle pang siya kaya usod pela kung fact na met na kaya akketeyac akollah lom na kaya me marich nam sing kat kulong malap kaya arulom madala ko mauli kos koto na kaya on kos ngena tagakit pe na pang mach yok sipe met ngan share kata ship minting usod na siumo ay sam kaya nga shi class on kos mga defas som na lena itak flau kel tutang en nila chauffeur ka te ka fact na te ka chauffeur mwet tagaga kaksakin God asum internship ke 2016 time frame siya ben nga taga wang la naro kataga na run mutas ko sa ke pelchingen academy la wang na pa mai nan taga metigi kat ka true kaksakin God ke schedule mo taga na shumnga ka in taga na ke o yes ma boy met fellow ka din taga kaksakin God long gaslan God inakketeyac. With that being said, tingin tricycle fast na mit na kaya ako loman kat kulong manlap kaya arulong kat kulong manlap kaya aslan mit na kaya walas ko sa pelching nas wikat tingin tricycle well malap ka de dawagin fast na mit Paing ngaki me academy la tigin me kilas pa maun su ko ngaki sidakin met tigin at kakketeyac ko sisak tukulan isla tigin me kilas de wika tingin na tasakta usba maun su ko kashagat kel tu singe pa gashasin de ka akan fast na met on lipan kumsiyan la mute fast na mit nga isla sisak tuk okay wana wait kumelya mga tisim na kayot loob mo si Lucia bang ay pa gong well kaksakin kat ki met we are san lulu ma yaklaun sungen tigin me kilel shwok ki for fashe shilalingen na vinen lulu ki weekendary na nang sifac long alap ke kade inge na ko len fast ka pangan youth lan
church Honolulu, youth choir. Ngamo. Amo. Siya tamlay we are shoot wangan ma. Siya Rexton pa. Minister Rexton, I think. We tigin chin tung tel finan pon pa siya. Along model dal para. Chini. Tigin Chini. Alam mo los para ni youth ngan. Tawo, kung nalawo na pa click force ngan ke tuyakon. Pia force lokoma. Kumli masima ngalang sige unsko ape Mr. Liban. Kumluti kat ke nikoti masitagasyon lema. Aw. Eka mo lalakil suma na kipes ngam to ka rit ke pacl rit ke kastan gata. Tjekain folok kasala bushe na rol. Orela affect kima akademia ke. Sourceland mo na patalya ka pacl. Kaslan God. Lumalap. Ngakula pensi tigin mekil ke alewo srasil langin kain me kashikat peki makadash ke. Na Lumalap. Kal tigin first na met. Okay. Usut pelo. Malutila sheshmishenge message tasha taka ke rom saptale megosh fashion ke singel megosh. Na katitala si fesilash ke vakmo Aksuwosyeyucklac na sinkat ke Christ justification jibangan. Buksinge Roma ba me nga vakmo leta singe leta singe dolu pa ngakan dogmatically vakmo polis Muslim da ke Rome. Masher babal nata siya na fashionamit na ki akketeyac mga ako nashkea ta pangan si felash mga de samram kun misingeo na babal nata siya bange Rome nagat findi na ki babal nata siya Genesis funny ni ki Malakay bangan lang mata pagpukton ng liya na met o mak Luke son orekma na Rome funny ni ki Philemon pangan pacl at masim na sil Paul nangan demonstrate masingi fin pa Rome sentence ko mit kaya ngayon vaklay nelge banga masil Paul nangakan pika na sisin puksya mga fakmas masang fin pa Philemon in ka fin de kolosi ka pugin mas long afin som na ki Philemon basafla ki singal to lumas mastang masil Paul kumeliak masil Paul ora akademi lahil pa author ke na naki lata silal Paul ngan chudben na flokon ma pacl asma singa ke kadindi ke naki lata mas lang likiyac ke Rome ngan Kosvin liye itkoshin lata masim na nasin churches ma me predominantly Gentiles na parum pasiye Corinth pasiye Galatia pasiye Ephesus pasiye Philippi pasiye Colossae pasiye na Thessalonica pasiye na leta lal dokonge natil to modi ka tayo mga pastoral epistles ma kaya kadin taki puksinge Roma kaleta singe el develop doctrine of the church meliti pa doctrine pasang meliti instruction ma orala na unique purpose lao na shipela manake shipelan kat nara kinga kalembing polil fak mo kat shorala manakewa elokan na pa baluk melaliki full na kewa meta na makuna kinarata mwet na kewan kalem kela pa se akpayeyak fakya na ki pwede malimit visa commission sila Paul nga pa el 44 in kain
Mutawaek church. And then a 4 in baptizing with let me prove this in me kalem. In fact kisi koren saptasi right from the bat. In fact la shipelala in fact ange. Christ it yes a paya mingan baptizing with. El sa paya in fact kim Paing a fact in theorek magin kastan mit lan mit. The colon Michel and Christ fin saksing in KahsInKol. Yeah. Now, through Paul alone, we know that the church is not an organization. But share in Marshall, the church is an organism. No, it's not. It's an organism. It's a body of Christ. Instinct with his life. Tanging matkan kasao. Ulela matakasin katme. At destiny lasha. Katpinalazing gisaksin. Jebulesha. Kadawi is mulmabat-batsing. Katpinalalfungi. The fact that through him alone, we know the nature, purpose, and the form of organizing of local churches. Organisms yung ikimamol siya, body of Christ, na baka ditala, Christ Pacific Church, ang akong palaki, kat pa me, il pa me, kat pa kasi me, lama ko, pwede matakain, or makunas na kayo. Nara, kakla, is distinctively, si Pesimal Church witness to glorify Christ and over all things to the church, which is his body. Nara church ang ako mintipiler siya mo il represent ni munun lem. Nara fakla, kipuk singe, kipole sa maslange. Fak mo, kalata singe, il mata koren, ki fashion siya tululal. Nagkismasla, into me fakir nasin metrom oyepen nasin me Christine Kewa kamitlalat fung in Paing ya. Nara shipean pa many questions that come out of this group such as God's grace, pangasimal el simin inka indiction na atresia, mena shamram ke gospel, masap, uleng na sila prema, na pam central message sila ngil tako el fact mo el fact ko inge. Arlen na yok yen wolacna, the Paing kenikin mulala, nakalan kat na silos, nakawa siya lalfungi, na sin machumet, o epe na sin mwet, siyan machu. The wolacna, akalemye, makadilare siwosila mweta, ye matal, pakila lalfungi makayena, mutawaek na kisafla. Ana mas na fact, el si Aksuwosyeyucklac dan gat kilalal fungi famol. Na kias na ko si palikiyangan. El si Aksuwosyeyucklac dan gat kilalal fungi famol. En fact pagkadashi ke buksingela. Kikat samram ken Roma. Kumpitsela en merki misingi. Roma pa en si aklimekos. Makarangan dalignin gat ngayon. Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia, na Paing na Rome. Namasi kumengetalia pa, ki Paul el sim elashike sim sila penetrate through the scholars, philosophers, lawyers, met finan Rome elosin kan loang nagasim sila Nara elala carefully structure ngan kain tilogan niya share screen lago. Elala carefully structure book sila kalata sila Nara sapta sinige sapta algos le la gospel singa sefia mweta fokya. Na sapta yenike singal sie el sigelen
verlocklein kapshan na kitalik din kat nge. Sapta singa lun kisingalon gosh, pa esum na kela, finata ko, anaki nga samam kel nikotima siya, akollah mo ulan mo ita fakya. Na, pangan sila kin framework sima, ilorek makine. Kinga fak mo, in kain mulala, mo ita singa Gospel singa taka, yok na saman ki, first sinagel mekos ki, sapta singa fakla, Paul mutawaek sam kun, med doctrinal discussion. Kan man ba, the gospel safe. Gospel mo mulala mo ita fakya. Na Paing ang lila, may tayo na pa gospel singa manel lila, and pel singa arsnas nan with Gentiles. Nara, in fact mo, ilosita kat, tasakta, ilostiak fletjel, oana mafali losinara. Ilostia besangkulo na sil, en naklalo sa wangensipe, elalfun, eloslana. Iloswak mo, iloslalmet mwet, tasakta iloslalfun. Ilostialo na sin kat, siya moul mabatpat, ilosalo na sin, malamayakle, nakilaman mwet, kawon, kakusho, kamarakrak. Kirpeno ye fok kadilelalos inara nalang silalos. En anak fok lalos, kalalos tenara, may kin irun siyesin siye. Na pacl ye la, kirpeno ye fok lalos inge, kadilelalos inara nalang silalos. En anak fok lalos kalalos tenara may kin irun siyesin siye. Elos for laliki mapaye. Kikat na kimakikiyep, ilosalu ekalensa pa makat ilorela, at tialo na siya orela mao, siya falin kaksakin nito. Amen. Namasi arangaw siya ipsingaya pa, kirsipen Gentiles nga na sul pe orekma matalfak mo, orekma lan met wasyon kes mailo sara. Napakalim yila, kirom saptalu, fasin kisilon kasmo, nanan kalan kat, inge. Ekom kawaklak, yekom nanan ka mutsaye. Wangan na sipe komin nanan ka mut, finne siya kuman. Mayen kom nanan ka mutsaye, kom diye pero ye mailo sara, kom si finalis komle. Komita lakadel, siwa scale nanan ko siya arakanin o yenge. Kom we arakanin o ye, makom nanan ka met ngiyeke. Yakom nan ka makumekain, kang ganda nan kalan kat, kasap, kumbule sa kalang lulap, mateng mong fusastan kat, yakom tiyagalen lakat el kalang kesben, el kena kolkom na ke auliak, ke ngausi fas nga, usiin kadin di petsesi ke talignin kat nga tafaele. Nara, ke malutut siya nga, eltaka, metiga datakan ke malututa. Inakalim yila, mayit na kayo warek maguluk. Elos na kayo adesyon lapan wala na si makadil ako na selos. Na inge na daka masipang-pang pa me, Aksuwosyeyucklac nga justification siya nga. Righteousness for they come from the same righteousness singe langgalang singe pataka ki fas lungulakos singe fak mo kika langgalang lan God siya elesi ki wangan molo met na kewa Aksuwosyeyucklac matal ki Christ Jesus si Aksuwosyeyucklac staklukan istawan masinge ininayak siya yain taka inda kasha me talikma tafaelange alin na pakantan met Gentiles mataka na para o yesi marekla na ke propitiation siya makatsamsam kune. Kasya taidakang na sin met matala sin de bufe na kas na paesi. Akketeyac met siya tiya fashke
kakketeyac sa FIS kayak ma fal nasil. Sapta siniki sapta ako shenge. Iltakain jifil bena awika dinaki me mama taitakyang nasil Moses naki masapa naki iplan circumcision nakadineta naki kadintrela circumcision ligi justification. Napa akademiya papolel masir nga fa ko inge ke Genesis singalime kors fason kors katliela Ephraim el justified ke yalngel on kors halngel me korsa akademiya ke Genesis singalon kors fa singalon kors. Napa polel fakla masamos la fak Ephraim el filial lal fungilal in God ekishpin lalal fungilal kadelok akollah was. Nakatfin diena ke Genesis singal mi fason kors shenge Ephraim el likiyac lal fungilal in LEUM God ekishpe singe LEUM God el akollah was. He was justified Ephraim kelya alngalon korsa. Nakalimia ke Genesis singalon kors fa singalon kors. Nangan po sa orela masing asamram ke koslasi magatanda samsam kunge. Sikyak na sila Ephraim kelya yang alya. O Aksuwosyeyucklac Ephraim ke Genesis singalon kors fa singalon kors kake masing nalikalim. He was justified when he was 86 years old. Nake elya yang alya yesingalak osmato ko pangan pelsima koslasi rekla na sila. Pafakla Ephraim elye yang alya kel Kosrae. Na Genesis singalme kors nga usye in sham kun mayen ngaloang naketa na ke Paul el simuslada sila na sin metro mwe eljikin folokla nege Genesis mga kalaming singalme kors singalit kors pa pelsima Ephraim elye yang alya LEUM God osun nasil. In fact, he said to Ephraim, I am God Almighty, live in my presence with integrity. En makumfine lang si fototo na yuruk. En na kumin mo na me honest si was. And I will give you my promise. I will give you many descendants. While the fact na ki ilasang full nadala. Namasi ka dito ba? Kiulela lala. While fact na silinge. Ilakain me. Eltekain fast kiulela lala. Ngasak na usi context ki kadi ki sapta sini ki akos metigat sumikil me kosra. In baka detala fakata Paul el sham kun me na ki Aksuwosyeyucklac namasi ngakin kalimingin apa Aksuwosyeyucklac Ephraim metigil kosla. Masingin kalim. Nangin nakatkan fast na metfin masingin kalim. Nara Silya kilalal fungilalan. Nara Roma akos fasingal tolu fako inge. Kikatil wulela na sila Ephraim fulintalik natal mo fel malal. Ilaro inge tiya mayan Ephraim ilakos masap. Mayan ilalal fungi el awala simachi was yamdan God. He was accepted of God and promised to be here. Ushu ay finfel ay dakyang nasil. Parum singal tolu singa akaliming. Wulela na sila Ephraim fulintalik natal mo fel malal. Na katfinmut kata na wulela singa itakyang na sila Ephraim ye ang fuko tolngol metigi masapa itakyang. Pakalimiyak si penasil polki let asilal ki kalatia katfinsum na kasapta tolu fasingalit ko silange kalmen mga faka pa katilorela si ulelan
koyro leprem lulelamo ele karanganeng na masa apsyata itakyang keye ang fotolngol ko tiekain kanaos na ko akwangin yela shipin ulela siya na iprem lalal fungi na para akalimila simle pekesh siya efa Ola motiwations que je pen katlalal fungin God. Siak mulilolak Jesus, lem lash, digimisia. Na pauskat meni ke sapta si makade malututsinga takakeo. Na metiki katin sham ke sapta lime ko shenge, nga mga kie faksila, Aksuwosyeyucklac prem, metliki el kosla. Mas ganale kalem sish. Nara fakusi matakake Aksuwosyeyucklac pa mutawaek yen me lutisi matakake ngan flokan manake Mwe Read silash nake rom ne me kosh. Sakluk. Katfine lienake rom ne me kosh. Aptasi pange sakluk. Som neke rom ne me kosh. Na inge gekat Aksuwosyeyucklac dari yurin God kishbin lalvung lash ashmisle lash yurin God kilem lash Jesus. Saptal me ko shinge pa akademiyak nge. Katfin som nage saptal luo shinge. El sham kun nage access to His grace. Na pa sham kun yak nage kishbin lalvung lash in Christ. El Paing kat men palakin langgalanglan God. Sigat mulgen pelinge. Oinge katarulen na ingan moyen. Arch finjak lash kadefa EPS ke wolanalan God. Nage fasak tolo nage ako shenge. Manakadin usesiye me. Claims ke agat akketeyac. Kataye pengan ke mwekeyok na siyesh. Moyen katetala. Mwekeyok ko. Orela mateng. Ekeshipin mateng lash. Katelin siyewo siyesh. En siyewo lal cash. Ese finshak lash. Katwin loang nagigas luo ke masingita na. Siyepa mateng. Pange. Patient. Na siyepa nage finshak. Nage hope. Paing. Pangen first tolu akos keyword kaya bangake usia na siyesha. Nara usia na kalimi na siyesla. Efin ne at makayok na siyesh maita ka. Kadin itala mga usia finchak na siyesh. Nakadin matayang la. Nakifas sak singaluo. Fani nagalongol siya singa eh. Sham kel eta me Christ katala ke. Sipel eta magalukta ka ke Christ mulilata ka. Nanen pangaslagun me freaky flu ma outline ya ki ma taka na siyesha. Nangakina me usia context singen na siyesh kadineta na ke Aksuwosyeyucklac lalte taka tukun Kosrae. Ala yokshi bagadin tamasgan vat fasta ke malutu chinga nangatuin chinga inusela lemnislipan nan kain taka kashagat ke context sa wima lakatayac lene kaya. Mr. Lipan nga kung nailawin share screen laga kung taga nangasekwa nage akketeyac kay sifac nga. Right? Kulo malap. Tingin mo lang po siya. Akan long. Right? Kulo malap kaya context nga in wipa na mga katram kini kaya. Ala yok siya ka ting kalam kaya me simlal na sin metrom nga nil mot ko pa na ke Babylon siya kung makalam yala na. Me Enrom is when I mirror even Babylon siya actually Nebuchadnezzar Mars where pangan me oil siya mo sarke kapin lata siya na el refer Enrom as Babylon make might kumetri si EPS el siya mo lata nga na nakaya matlal funyan when alla post la mat samat post la mat me
secular minds fin and Rome mile in an actressy in akketeyac lagal fungan. The ipsi mga taga akkelim na ke ushe in akkeoccupy na faklum na ke Rome sapta yan na ke singel siya singanin elsi pa floki actressy me choose ngan pataka na ke me masi magat akkelim mystery form si kung fakkel polingan church. Fingat di machi jajal daga aro na sin apostle got disciples lalingan. In fact na sin bidang on this rock I will build the church. Na set na orientation na get Jewish me or malan card through the Jewish community pachi jajal daga at tracingan. Fingat di gospel lan meto el sam kin mangan na ke me the rock sing. Kadin differentiate machi matagan na ke mystery form si ma pacl to academic leta singal tolu lalingan na matching it na reveal na sin might made na sin prophet na sin might pacl made matching it's a mystery form it by ustakan na sin church body of Christ. There's two different things. Kaya tramram get a rock church on this rock I'll build the church el one and orient na sin might choose nga na water baptism is part of it when medical Jesus son il taga or a water baptism singen. Nake believing Jews singen, body of Christ singen, makumakalam ma Jesus il pa aid of the church. Body of Christ singen il taga ke not oriented toward me masab in a Jewish orientation il taga nake grace nake kaksakin God. Pa church, pa body of Christ singing. Body of Christ singing consists of believing Jews and Gentile. Whereas on this rock, I will build a church. I'll not orient toward Masa Mataga run Moses to gonna made. Now in Belgium, ministry lying in the back burner, Paul that got to the na from Jesus at the mole or a ministry lang. El tat na orient na ke machus ngan nakateler makin machus ngan pa rikiyac. Belgium na rikiyac el som na fin shaksina kadin kalim kela mystery form singan to kana jel Paul shaksin suwal mi siya mo yak som nan kasao na fa grace singan to para malan ngon to ngan na ngon siya to ke saptalu ke ma sapta ya fashion ke singal to lugat liela Paul to into the picture. El witness martyr siya met. And wakimatalal fuwinsingan siya Stephen. El witness siya. Tasok from the back burner, masap siya masasi siya takyan na siya on his way to Damascus. Or yoksubagan kalang kala, el sompamta katfake kaya yatolu sisken tetsi. Itakyang pangan peljima formulate me doctrines mal taga simuske me Rome, let alone Rome. The la on the rock or the body of Christ, shakpana Jesus pa akfonye kaywa. Shakpana Jesus in the Old Testament taga akfonye yakle fit ke cross sugungan. On the rock, cross, body of Christ. The body of Christ siya pagkatash kaya dispensation of grace. Lang yok lang kat pagkatash nga. Kat tisit pa taga na ke body of Christ, we may rock singan on this elta equation la kumash ke Old Testament ka New Covenant key siya is the same key. Lalalfungi. Pa Abraham lalalfungi. Kadil sang Aksuwosyeyucklac. La kumash ke Old Testament ka New Covenant singa it's the same key. It's the same key, but the same person in Jesus Christ in the Old Testament, Jesus Christ in the New Testament. Crossing pa simple siya erani grace siya ito ka akfonyeyacle kel Jesus ngan kachiban lang siya. So there's a lot of things when we speak of the church, because alena in kalam kala ecclesia sing the akollah chinge taga penake me masaplan click natin ka nga Jesus the ministry na siya los. Pero even kung di son baptism, dalala focus na kaya water baptism. Men papa na nga akwak ma itak yang na siya los
toward that. Tasak tagyam tagal nake mystery form si mapolel usin rani body of Christ singe believing Jews or Gentile. El taga elalya samtram kin universally spiritual baptism si bal akalim yung. Naro babenge ip makadin nagan Israeli kading kalim kela. Okay, in the dispensation of grace, of course, it is. Jesus like on. Na pana ka dakalim me. Jesus fan na lakalim me kela minisila. Siya mo din lang si bay Jesus le. Ngon singa pa tagon na ke mas nga mas kem singa. Kadin alali dispensation kadin the period nga lila what applies to the church in the New Testament you cannot really mix it with the ecclesia in the wilderness. But think natin God in the Israelites. There's three kakatakan na kaya Bible Ash utolu pasam from ganyan. Main group tolu. You got the Jews, Gentiles, and the church. Jews, Gentiles, and the church. We cannot apply what belongs to the Israelite na get church. Masih fun na kadin kalam kala church and the key to getting that is to put your faith in Jesus Christ. Why penay prem? El sang lalal fung lal na ke akollah God. Prefigure masih may daga phone na ke shaksi na ke Jesus Christ. We got two things in between is Jesus Christ hanging on the cross. Then me siya len akfon yela masih masalayak na sindalik na din God ngayon the Israelites rejected it. Reject yakiel taga ke sapta ya fosingal siya na ke sapta singal tolu ke Rome puk siya ka tramprap kin nga na inu siya pel silash machenta line taga na ke kapas siya masamprap kin ke Genesis sapta singal luo fosinal ke tolu God in fact na siya lepren through you na place siya metlom and the rest of the world. So solaya prefigure dari mange akfon yak legat na ena kadin de mixia masing ako masking lang kalang bagatasking not your work not my work but Jesus Christ works alone kadin kadin de mixia start mana ka chamram kin sacrificial system si akfon yak la baptism nga akfon yak la be patakan universally born in the spirit of God yok kadin kalim ke kadin de fortune. Now, with that, the only way we can get right, pangon man God, palalad fung jemay taga kalam ke saptal me kosne. Aksuwosyeyucklac, we are being reconciled. God me appropriation, we are being secretly atoned na ke ma akwa kikel Jesus Christ nga kismen ngon man God iliak na God. Papol la taga fakya saptal kosne. Muning nga na pamungun. But Paul mtag ke sapta si fashion na ke sapta si fosnong na ke sapta tolu fos sapta si fosing algos na ke sapta tolu fosnong el ke shalala lakat matkuluk. We need someone to come and make us right. Pangamasing na Paul elme when he was the first one to be given this mystery church. Believing Jews and Gentiles. Fights on this rock, I will build a church. Pang mystery siya katash kami siyang munun kat pa munun Christ. Tigin kong kulang malap ke akketeyac umanangan nu siya kadin si bakyok ke ipsingan man yok siya kadin kalam ke. Eving katalya ke ita masing sumri di sapta yan ke sapta singal tolu toward the end of Rome. Doctrines like Paul ngan takon na ke mystery form siya. Jesus was rejected, Messiah was rejected, we are here. Kapasang na ke, me fine so kung that's part of the plan. Na ingin na tram kin mo, choose on this rock. Baka tram get 7 years of tribulation. Kaya ben pakot ng yoklan God, lasi ben aflok na rin. May choose nga in those 7 years of tribulation, which he already elect 144,000. 12,000 from each tribe. 144,000 my electari. When ang akom church, he loved us from the very beginning. Naro, mystery form na kaya akwaklan on this rock, we need to really distinguish may si katash kadin de akfosyek
Agad din nalit loing na pa na ke rip malan God. So back burner ingin na sidetrack ki program si Old Testament when Jesus is rejected, which is part of the plan. Ingin na masi makadil instrument si makadil makiningin na pa the living body of Christ. Now if it's living when ngan God el mold elashin God kasi. The organization here, it's a living God in us. Third person in the triune God, pangan matal. Na ingin agad when in the same parallel na ke kalim si malsang na sindal inating God ngito na el dal ru check ilya dal tinor mga dal namtan na ke magulu church pakat ashkem sing. But why ben na? Kat ekin mit Christina wana nash na elya kat shun ben na gayo. Kat tinam tak ke kalim na pay si ma ina ka dinash keng. And he understand that. Parash mit iwe si lash. Advocate si lash. Because in me el righteous el mit si was si fun. Muta iwe makulu past, present, future lash. When kat silia kitari. We are sealed. When Ephraim el lalal fungilal or el silia ki el fat kosla tok. El fat kosla tok. Kulo malap tikin tres kal gaka din na wowo. Na flogon na pel kon fat ke background singa nale. Ina galin kalim ke me church universally takan na ke universal baptism singa na ke mystery form singa. Kulo malap mene kada taka someone yok pe kata mangan to masinga ina gadin nale. Akketeyac kalim gadin de Aksuwosyeyucklac me Israelites to the living body of Christ. Living body of Christ is a combination of Jews and Gentiles. So, pang a Christian. Lo malap tigin. Lo malap ki kashan kate me usi onsu ko ma tigin me kedas pa ngayon me kashagat ki pelsinge na katwa long. How long? I'll kalim. How long? Okay. Well, Nusin mwet lalal fungi we are finen analulu ba ko stela ke video singe ma ke sen redarie da ga yurol digin makil kel verses na Pang inquire lash on the lulu. koel bange koel Amo pangan. Choir mata. Usi meta youth.
Alewo, lumalap ke Aksuwosyeyucklac in kaksakin. Na ngan we komin ka naklin met matakange. Tamul ringstan na ina. Maklin matchingayang. That's one name, man. How kulong malapen? Name, ifawsum. Angen. Well, lumalap. Kaksakin katke. Nangamo ba tigin magil pa sa flangan akilan alpe na email tayo. Preston Marsangan. Preston ba ngayon? Kulong malap. Text. Well, kung wiowos kikasyalan katito. At kain fast na met nage fasin nage singal siye ke romle makers paipsi met ke malutut siyenge. Na lalal fungi ay lusye engan. Ke saptal makers fasin nage singal siye siyenge. Paul introduce siya kata concept na anayin me sasya. Sasya na ray ke Orala demonstration ke mapay makospel singe era kadin deksin na stretch our imagination kadin sikinan ka kaya nara elusi kadin liela nake silean kat me asin Christ ke kadis Christ nge kat acceptil ya kat secure na nake ipse sayan ke kadis pe Christ siema pa siwas ke gospel of academy na siya pa got up in Christ. We are growing in Christ. We are becoming more and more like Christ. Kipel si mga taga na yorola. Pafas si nagasingal siye. El taga sam kuin la. Kisi Paing era. Akyokye engan lasha. Kisi pen la lalfungi lasha. Na nake pangakalemi nake ipsak longe. Romne me ko singal lon ke longol siye senge. Siya kate tuwi na kisingal me kos. El ujena si sam kel etam na me contrast na kel nage Christ. Namtawakin Mwe Read singe fakla inge kikat Aksuwosyeyucklac dari yurin God kisbin lalfungi lash arshmis na lash yurin God kilem lash Jesus Christ. Pole kina orela ki mailak kalimi ki sapta ko siya. Naki factual minister lipan naki may choose may Gentiles the kainin na Aksuwosyeyucklac kisbin lalfungi. Nara kyo yesenge it'll affect our relationship with God. Na o yesi mata ka na siya kat me eis pa kat palakun misle kat liya na kema lem Jesus kat Jesus Christ our Lord has done for us. Na kisipin misle singe yurin God kalmian pa wangan hostility wangan na nain lokal o ginmaslosh yurin God. Wangan makuluk anayin plakie in match the relationship shilash nge yorol. Ama anayin mol sasesi matak shimetek katile kishipen lalalfungi ashmiste katile anayin lalo na ki may kayak maitaka mayen inge na katmata ki karingin yak ma ulela kinyak na seshin kat para fakla inge kat Aksuwosyeyucklac tayo God kishipen lalfungi lash ashmiste lash yurun God kelem lash Jesus Christ. Fasak longe fakla kishipen lalfungi lash in Christ el puen gat me in palakin langkaleng lan God kishipen lalfungi lash. Sakat mo ke in pelinge oingi kataro na ingan mo yen archfinchak lash lakate fay base ke wulan lan God. Not only has Christ made us right with God, but he also has given us personal access to God. Personal access singe pa ngakum kain siwas nain pray lash
insiyak naknas nasil. Nara eluskat menake enna falatsi makat kain nalalfungi. In oinge kat arulanay moyen artfinjaklash lakat efa ibeske wulanalal. We have been brought into a place of favor with God. Kadutakla panyakla kat nagyan sima kat palakin lang kalanglan kat ke. Di na katin diyak makat metlokal ok pa akademiyak mo katana talik natal la inge. Rationel fakke saptasingal mikor fasingal mikor fak mo ngati asifil bebangon ko was mwet kulacnsap mayen si mwet kulacnsap iltieta ma mwet katulal ilara. Nga pangon ko was mwet kawak mayen nga fakot manakayo mga long sin papatamok. Polila ye pe akademiyan tao isupun faksingi ke kelatia sapta kor fastime kor hilange. Inda molelos na siyamta yemasap the cut na rewind kain ekta talik na tinkat. Pangan masira nga kalimi ke Shenriye ke sermon sil lakimit ke KahsInKol na ke superiority silan God elan Jesus over Moses. Na mankind was created for glory. Baya God oreklain kain palawalan alal. The kishipen makuluk because of sin had fallen. Nakat patat na naki me kat ta fatotole art fatotole silas pakalemyak ke rom tolu fastangol tolunge met na kay warek magaluk elos na kay wasyun maban wala na sima ti asyun maban wala na sima kade lako na selosya naki purpose tan gada spelala el rela kadinta me mirror image lala in makatli wala nala glory lala nara fin pa glory lala kat palakin ka kat made in his image elusik confidence silas na siya kadina le engan kun nara kat tengan mo ka na ingin nakikatakin metlalal fungiya kat nget la pal na meta ke fin saksi na ke siya pe kademo share wala na silal ngi ke sipelan lem kat elchivil orelang anal akkalem ye wala na lalin kat kadin makain palaik enengan kun in ma we base ke wala na lal narakat as anticipation siya ke future with God siya usye engan siya na siya oingi katarulan na engan mayen at fin sa clash la kadef ay base ke wala na lan God kat palakan lang kalang lan God siya kat maula ke in belinge nara pakalim ye la elusye o yesi men outcome ke maula siya efinanin peol wangin makatailya ke it is secure wangin le o yesi mga kume ilyakin mo askalye maitaka na siya finkat eiskatyang na siya kilalal fungilasya na siya. We no longer need to be haunted by thoughts of judgment. Makadin na kadin ngayon ang liya na kaya instead pa nakilanggalang sila yung nag-craze lala. Katiya si feel na kinanan ka mayorek na siya akat finjakin we base ke wala na langat. Na fastoluan fak makatoye pengan ke may kayok na siya may katitala may kayok ko orela mateng. Ekisipin mateng las kaden si wo siya en si wo lalkes si finjaklas. Kisam nam kin may kayok may sraf oye inge nasin matalal fung ike taka na siya kadin lutut ke matalal fung ike first century mga sikiyak pa na silos elya sikiyak problems trial anain alin na fushus anain pangay mo lalosa
Nara nakanasish kadin me akes magindi katla tekat mo kayo napapalamang eh. Mwet ke first century elos palape elyama arsnge. Paul Barnabas elos for luti ke kai sisiti pangan si example ke sikiyak pe na selos kainin me kayok nge. Tamasi makato ba deltena folle ek kish binorek malalo sa archmet forla. Nga fakoingi masingain ma usena sikom nga kuminetala finash me kayok kamamata kain kishankat kadin kan nutut ke shikashak sitaknuk marsikyak nasin nasil Paul ka Barnabas metalalfung ke mission trip lalos nge. Sima ma kadin na kadin nan ka kaya pa nasin metalalfung iya. Finash me kayok ka arsh mau besikyak tiena ila kay kolla mapay mataka kilang silan katnasesha. Ka mausi molela na ke orek masi makachike nak fashion sang kasha met wiyaske kadin nan tu na kake kadin kay netala may kayok ngeta ko napafakis masingi makadin mateng katoye pengan ki may kayok na shesh may katitala may kayok ko orala mateng kishipin mateng las kadil jiwo shesh na paneng ngakom we're not alone on this lem kadil we kat ke oyenge character lash are being tested nara pidel fak mo kosiningan ki mainge kos finnerin na nasur kikadin pelinge kishipin kainin mo shike pespes makos kayo ke shipin mo shikenge pain shukla lalalfungi lowosan kona abal fakla finne kol shakan kana o shakle shikeya kike oinge lalalfungi lowosar lana shakli kol shikeyak pe iniyak kayan na koswais kaksak wolacna esanak kelenchi Jesus Christ elesikme. Process se pang ako maskenge. Bafak na ki samsam kin na ki mateng singe. Endurance develops strength of character. Katitala may kayo korela mateng na kasinge endurance toki me. Samsam ki na ki idea si ma approve yagi kumin kung pasilates morik na sumo. Napafakla kishipin mateng lash katilin si wosyesh. Kainin mateng singe ashiro. Kaya na ashinen los. Elos pafakyak mo elos content. Elos aletayak ike inward qualities la losa. Na lika kumkapain den nakalim ke mayen siap kumelial tal bangon mo idal falek kame matajakta mait mamateng na pay ma tesyak nga ma lalalfungi na pay la katil bulalos ke il dal tenale mukui ke lalalfungi lalos mait ma sheka yoro oinge etayak na ke oyen mateng inilos mawan inilos tigi ma on likelosa na masisafla ke anpa shipesi lalosa pa confidence expectation of salvation elos nalalfungi ke endgame singe panakimulala singe elos nalalfungi confidential lalos ke matagake that God is in control na let see us through the difficulties of our life mga nisikyak that are meaningless mayen kat finigiel lalfungi lashin God katakatang la Finrak singi etie aktua shikat the kadelesi langsilal inkat kingan matalsia makitilal nasish. Naki expectation lasha magatmut ke mo esikya ka
Katlalal fungin apay ke expectation la mo wala lalan ka tapay sikya ka. Elte kaya naktuwashi katle. Ke katlalal fungin ka ta napakalimila takadila silang silalin kat ke oyesing ke ngan matal. Siya may kite lal na sish. Nara ke uta katari na sish matlalal fungiya. Ngan matal singe na nartlasha maya sikya kya ba kan kalim ke lang silash na sin matwiyasha. Mayen ngan matal singe el continues to encourage us. El akas makanyekat how dearly God loves us. He loves us and will do as He has promised. Pafak kechonit korton ulalgosh, ana masamas la fak, katena metsyalalal fungikei, unonin kovin mol fa soror meliki insiel. Pol el fak, ki romalgosh waston ngol limegosh mo, na sirka en shikat daligi lang silan Christ. Yamelokalo, kakayok, kakalye, kamashintrel, kasakashap, kamasensen, kamisya, Gipol belshim na sin mit korene lange inge, lang silan Christ ba lemfesh. Kikatakilin la siya del mise, kimet na kaywa, siya kalme pa met na kaywa, wi ibase ke miselal. Uskat min gifasakon kos ngefakla, takipel sikat shek na manas, Christ in mise kesh, siya met kuluk, kipel makadel pakiye. Nanakplan silan kat pange, eke mutawaek iya, lan sa payama wen kulo sinatal nge. Christ in mise kesh, siya met kuluk. Na plan si pa na palal mga tasak tamasima in taka kalamasi kumo, ilta ka nake timing lan kat, na nake sham mata masikyak nge. Timing lan kat, ilte affected ke mamasikyak ke me sham ka ishri lan felo. Ora pole lang nakisyun belfal, kada sa pamawin natal. Jesus tasin matayan, emol yemasap lan metyu, inta molelos le, siyamda yemasap, takat na gawain kain, ekle, talik na tingkat. Ora kipel mga kumsyuno yema, ora lana ka din kifleka, nga kumina alees makla, God is still in control, fully in control. Ang naging akademya, human history ka, mamasikyak fela, tena pa met determined planin mo lalasilan kat nge. Plan singin na naman na loralangi tasyakta, il mata na sano no ke kasinge, kipel fal. Nara, nga kumin kalim kela, we are safe only because God took the initiative. Maki orela si, samtek silan kat, il can demonstrate incredible grace. Kilang pakotan kilang sisilal nge. Or else pa ma wen kulo si fun natal, inta isla punishment si mga kum, me, paya iskia, pal fak mo, Christ in mise cash, siya met kuluk, kipel makadil pakia, papel fal si makalimiyak nge. Kifasit ko san fakla, mana upe si siya din mise ke siya met was. Alupe siya din mise ke siya met was. Ta sapi arch met lang sin mise ke siya met wo. Ta sak ta kate la kalimila pan lang sila na siya mayen kipel si kat sak na met kuluk, Christ in mise cash. The highest expression of human love, pasikyak when someone gives his or her life so that another person can continue to live. Manaupesi, siya din mise ke siya was, ka siya say. Ash mugul football si ke lutut siya nga na University of Washington, na elsyun mas na upesi.
El should mas na upesin alin na si donor alal. Na dahil connect donor siya nga talik siya. Na dalis na mada organ siya madalin na kinatalik kitatlik football siya nga. Na fast ni talik football siya nga pan mulya talik sindin baba siya nga tik siya nga misa. Na kitalik football siya nga las makle nga as makle samram sin baba siya ni konayak na tik sinalan nga misa. Al ni kinala organ siya kitalik siya itakle na kaya di pacl da mule. Manaw pesi si mwet in misa kay si mwet siya. Nara masi mga kumin na nito kaya pa mweta katinin na katin ala na kalam ke sacrificial love silan mwen kulo si fanan din kat nge. Katita la finne te masi mga rekpel na kayo ta at least katin kain loang na keli na asme eninalan simet ke si nasin siepa na siya se maurela pe kapashe. Kapashe la nasin daliksi, kapapasi nasin daliksi, kamugul siya nasin tankiel, kafin ni taliksol siya nagisol siya wiel. The kind of sacrificial gesture is almost always depend on a relationship that already exists. Mwet mga wek lang kayo asin maslo. Sige mut ko na kayo yesing kat son na isus na fin fela. Itayak tayo la aspe mwet siyan mwet chus as mwet kuluk mwet siyan tayo sma. Akatil na narela plan silan sa pema when natal. Nga kumin the benefit kemi siya sila lang Na parang akalim yun na kaila ko papa si kan mi siya katalik sinata katalik si kan mi siya kay papa sina uye ka soul si na sin fellow soldier siya masing ito kain ala kadin mutawaek nan ka na ke sacrificial love silan kat nge leum kadil sa pama wen kulo si fan na natal in the mi siya kikat check na ikin met kuluk Pange o yesima akkalimi na pa lang silal na siya. King ako mwet siya ako sten. Mwet masyangara masap kina. Katalik natal nge ramange. Ilsa pa mawen sinatal nge. Inta orela o yesima chamram kem singe nge. Na araw ewi siya na siya misle. Kat anayin kat usui ke ulelalal. Ila na lang sinakatmit. Siya uskat me nage fasyak yang efakla keshben mi siya lalvin saksing na keshbesing ang narakat Aksuwosyeyucklac yurin kat. Justification siya pangan. Na arda na kalim pela elef amulikat na likiyac kat. God made us right in his sight through the blood of Christ shed on the cross. Pafakirom tolu vastong ulimekos. God elisyalan Christ, takishben mi siya lalvin saksing. Mweta fakainis na nakmanas kimakuluk, lalos kelos na lalfong inel. God elaroinge, o yeseinge, in fact Aksuwosyeyucklac, in belmeta, elta mongfusers, esifena sulela lantiel, loeng na kema kuluklan mweta. Sipean pa, mwen katil mataal, elte kain ignorie makuluka. Nara naging makulukan, ina na nasa oye si larake. Na pa oye si malarake ngan pa sacrificial death. Kasi kan la, wen kulo si fan na natal nge. Pangan kenek si ma, akalimi na ke Aksuwosyeyucklac ngan, pa taka na ke inge na. God's approval taka mo ke fan na, aknas na singe, approval lan God, keshben Christ. Nara, keshben shama,
Aksuwosyeyucklac, his blood will certainly save us from God's judgment. Shakel, king akum lalal fungiya, emoli kataliki, nananka, ma akoyak na sin mwet kuluk. Falin ke fasingaw nagisingal sifac ta met kat mwet lokalok God. Tasak talorekat le in mwet kawaklal ke misya. Lan wen natal. Inge ke kat mwet kawaklan God. Arle na kalem la kade famoliak la keshben molan Christ. At ya mainge makay na kadin siwo bekeshben makadel rana sirin Jesus Christ lemlash. Shora la kadin mwet kawaklan God. Kat mwet lokalok. We were enemies because we were rebels against God. Si Agustin. The keshben misya lal friendship shenge restore yaki. Make misyalan when nadin God finsaksing. Because Christ had accomplished this, so his life, his present resurrection life, deliver us from eternal punishment, na el insure salvation jenge. Kaya nasibin, misyalan Christ finsaksing emolyaklala. Ora elda isla may kayok kakalye ma akollah na sirs, a mol tatagala na sirs. Kishpesinge para akketeyac mo me katingan, inge na katingan kishpen o yesinge. Knowing all that God has accomplished should cause us to rejoice. Nara polil fact mo kadin ngetang li na ke me wala na si makatil usye na si nge insang kashagat ke problems ka ilyama sikya keshben makuluklash ke siyakusten lasha. Kadin alena te shanmati. Kadin kan loang na ke, kadin nga na ke, sipesinge. Mayen, because Christ took our sins upon himself. Elusta makuluklasha, molela molo sima, yokemit ke molal sifena. Paya, mama sikyak na sin Christ ngayon, nga akum deserve, sikyak na sikom. Nara masing akum inenay na ringin na pangsimat ka na sikom ba, through faith in his work, malal fungi kiorela lal, kiorek malal, we become his friend. Kat inge taka eken met kawaklal, kat te should pe eken met lokalo ka outcast. Na pangen fos sinikisingal si singe mo akketeyac ke ipsimeda. Nangatuin singe, as always, inusyala le Mr. Liban nan kan kasyakat. Mr. Liban, aspel lom kumin kain, taka enlighten ki sinikisingal si ngan kan sekwe na ke ipsitokoan. Pela nga fo uskome. Lamala. Kaya tingin kumkula malap kya katanya wo ke ne foshi na ke singal shi singan. Ele ta ka pe nam ne kat kum tram kun ne righteousness ka reconciliation singan ta ka sum pe nani ke mutawaek pacl ta na. El beyond Adam and Eve kataka ke bright nature lan sin si magadash kenge papol el tram kun ke me sapta she foslongol na ke sapta tolu foslongol ngen ka sapta she foshingal algus na ke sapta tolu foslongol then tralala na pa elagat we all have sinned, will have come short of glory. Having got some beyond Garden of Eden, got the last loop of Pang Lucifer. Keshaben inchevalet lal pride. El kefalet tigi God. Na meshikia. She tavatolu. Tu pufen well Lucifer som. Ukokya gelos. Pange might cut line. Pange principality magat line. Into gonna get doctrines mapoli lakala na. It's a war. It's a spiritual war. Na machi fan na may Aksuwosyeyucklac kadin tu ke kayok ma tigin tres kala kalaminga pa kaslan God
the salvation means work of God. Siya tigin treskalak kalam me pingala nanaas na met tigi creation. Nari takyang masap na sil Adam and Eve, mesikyak. Taltiso pet masap. Ma pinake pride si mataka. Lucifer, in the form of Lucifer, el taka ke serpent sugo. Shamram na sil Eve, nadalie kikiap, elia kikiap ngayon patatyang na ke fall singan. Adam el weep na patatyang. Naragat inherit sinful nature singan. That's just the bottom line. God inherit sinful nature singan. It sounds unfair to shakta. Pangan, first Adam brought death and sin. Second Adam si makatram-tram kin na ke me faklal kasimlal pol nga pe elu siya mo. Na pangi ma si magat kan liye distinguish na ke kayo makatash kaya na ke molala siya na ke ma si fin shakshin akfonyak like Jesus Christ. What you are suffering cannot compare to what glory is coming. Polil sumosla. Romal kos fasingal alkos. Kayo makatash kaya nga liye example ma polil akiyangan. More importantly, liye ma si fin shakshin. Nakada liye pe kunokon ko ministry lan me apostles ngayon kayalos and waki. Make gospel. Nakada siya basum na ke mind frame siya mga kuminanash kya. Te picnic siya pakatash kya. This is not something we play around with. Masing yok siya pa din usye mo ito na ke mapay siya. Mane, evin ka tetaga na ke akollah gata. Mi siya pa ito ko. Mi siya. Misha siya aklunge lalain fur. Misha siya meda pakat we inherit sinful nature siya. Kat na fun na misha. Na siya ka na mulya kat ka. God, the third person of triune God, God Holy Spirit. Te force siya bang. It's person. It's the third person of triune. God ngan matali is not a force. It's person siya. Kat pacl alilel Jesus Christ. Yalta ka ro me or malal ke ya tolu tafoil with disciples ngan isu still out kaning just liel Jesus Christ nganal taga in a third person el sok aksum nang kasao third person siya taga in a form makisi makachiba samram ganya machi for lauli aklalal fungi ke Jesus Christ ke makuluklal third person siya taga na God el matayong temple lal wana siya koran sapta on ko KahsInKol kalam kat pa temple lan God ngan matali lashing God el Paing God. He knows what we're going through every second. Promise land God na shares, He will never leave us nor forsake us. If when God ngan matalashin God. El molin God. Na wana tikin tres kalak kalam ngan. Transformation siya pang. Kat nta ksesis la. We pang siya order of salvation siya. Siya ibak me itkos alkos yan akalimya. Sanctification process. We're being set aside. We're being transformed to be in the image of Jesus Christ. Makiakostin. Barang akalimya disobedience makatash inner sinful nature. Katash peke sinful nature. As a Christian, kat isusang nag universal baptism ke kat tangan matal. Na ngayon nakataga akostin na kat ngan matal lam tayo. Kalim ke mo lasha. Fruits kaya me faculty kalim ke mo lasha. Again, we're in the process to become like Jesus Christ in every aspect. El matal, el langsi, el mongfusers, el mateng, katep tago. Transform ya kikat na ke mga men kataga obedience na ke oya lang. Na kayo fagakatash ke belching wana ke fosin na ke shelchi akalam you cannot compare na ke glory kat nda sano glory sing. We're in a fight. We're in a fight, not in a picnic. Na matayang mong fresh lash nga taga minifo, we look at the cross. Liye kayo kwan Jesus Christ. Example, matal sa likiyac. As Christian, kat liye. That's our asmet. That's our direct asmet. That's our model. Kat liye fash kya. Kat liye fashion.
Akketeyac sam welan fellowship. Akketeyac akwaklan Jesus Christ fin jackson. Ke lang si kawulan na shish. Pakat tuke. Te force kwan fel. Te government, te sam welan mwet. Or malan Jesus Christ. Fon life in jackson. Nakikatliangan na. Tribulation nga katika kapenain tu sang mo lasha na ke kunokonching. Just like the apostles. When katlian na pa lang sising. He gave it all. He surrendered all for us. Na kayo makatsamram ganyan, it's irrelevant na ke kulacnsap sing. When we are surrendering it all. Katlian na pa molkun lang sising. When siyangin ke. Kulo kaksakin ke malitunge. Kada somtikin na tagal na ke fosingal yun na ke sikan mekor. Kulo malap. Again kada fokon pelo. Kulo. Tiging umsang long project. Long sisak to mute. Glomalap ke kashaluman. Me si uns ko nge kadin ang master exam from Larsa na pa. Ata ko keep siyak lo nge ebineka. Well, bata ko nge glomalap. Glomalap sin betwias. Utwasa ko steke video singe. Glomalap ke kanjidal ke uns KahsInKol. Mr. Lipan nga ako lang ang fast met ke ipsito ko nge.
كلهم ملب تيجين فاتنا ميت كلهم ملب كوميوت تيجين كوميوت اوكي بانgan Aglamalap kede sumno ke ipsito ko nge singal lun ke singal mekos ke sala ke nga sham kon me de ke uleng mata ke sipesi na uleng mata ka te la il me conceal na el reveal ke New Testament na romilash ke me New Testament uleng sasya nara ke ka sham ke me choose Gentiles nge me tinga fasta ke akketeyac na ke singal lun ke singal mekos nge Floganyak na likiyac prem na keulila si may dakyang na sila. Napapolil sige nakalimi gospel singila. Takay na plan na sinmit na kewa. Paul made an important point by going back to Abraham, going back to Adam. He will draw a conclusion that affect the fate of every person. Nabauskat menike fasingal luo singe. Makuluk taga na fela kimitsi. E makuluk lal usebe misya. Kishipe inge misya manasin met na kewa, main met na kewa urek makuluk. Sin came into the world through one man. Metsimachamang by Adam. Sin against God. Naki makuluk silarang anay lentarela domino effect si. The uchak na human race singe siya pa usi misya. Napakadakalimya. Genesis saptalu na getolube faklan. Because everyone sinned, kenakewa orek makuluka, then everyone also died. Nanakewa misya. Kalman pa consequence ke makuluka pa misya. That is the consequence of being under the power of sin. Te pangay original plan lan God nage nasishmeta. Inuskat me na unikadi. The sikya kishbin makuluk uchak na ke felsingi. Inevitably, the gift of life we bequeath to our children includes with us. We did the stink of death. Nangamat tuk papolil da kisinsiyak na stink of death singela kumbia. Na ensi mataka na si nga kuminita king ako mekin mwet siya bange. As characteristic lu mga have in common. Siya ba nga kumet kuluk? Siya ba kadamisya? Napapasingal lu singa tagay nakalamina siya. Singal tolu fakla. Fanin ki singal ako singa fak mo. To ars makudik fela met tigi kadel sang masap na sin Moses. Tasak ta yen wangin masap we. Wangin akilen yen makulukwe. In bellale Adam. Adam minaki bellal Moses. Misel lemfin met nakewa. A fellow special tiarek makuluk. Ino yesina ma Adam ilara. Kil siyakos masaplan God. Adam el melemlem na kesiye siya efataka. Isam kin la masaplan God. Tena takani kina pelsi mamusi sil takani kipit siya si mataka kipapalang. Nara in masloleta Moses wangan specific laws mwet nuke. Nara bakalimiyak la ki part of sin singe mwet na kewa anye makuluk. Nara kishipesi maalos matake kalan makuluk singe sikiyak rebellion lalos. Edasiakos elos line God. Makulukan na asnay ke mutawaek ya. Tasak taki den alakilin yakti ki pelsi na mamasapata ko kay takyang ya na mo anayin ilos ka nakilenek.
ke me akketeyac na ke sumanyak ke sapta fasinga losing Adam disobey an explicit commandment of God. Na katwindi na ke fasinga lupa fakla makuluk taga na fela ke mwetsi. Makuluk la lusepe misya. Kishbesing misya manasin mwet na kewa, mwet na kewa orek makuluk. Na papoli orek magin fak orek magin ro fak silala pe. Mahil makat na kewa orek makuluk kat fatotole. Misya pa sikya kishben makuluk la leta me. Pa be sikya nge makuluk la koma. Finne makuluk la koma den a resemble and den a oana malaleta me. Ta misya pa sikya ke. Akketeyac ke faslong ule. Mettigi dakka masa ba. Udaka masa po. Mana inta sang na sin mo ita inkan diye. Fok lenalan mo lalosa. Na in Akketeyac to show them the seriousness of their offenses. Ilo sin diye na ke mak upeyan makuluk malo soralange. Na kishbesingen fin shaksepa inarailo sin kan kashas na ke pakoten dan katin sikyak nakmanas dan kashalos. Sikyak oingi ke pellan Moses sikyak pe oingi ke pellan pola. Nara mama sikyak ke Old Testament na kel Moses inge na ke pellan pola kel shamshange pail urek maganin shamsham ke la pape na sikyak na silos nge. Na kachamram kel Moses Paul akum kan diye pe na misinge ke mama ashim dasha. Katfin mut ka na ke makulu kata na el te masima me akashikat ke. El kalausta relationship plata na sin God. Ara katalipusay mga katenin na nakatin suksya remedy insang rela. Namasi ngayon na takasin si mwet na si wasosan me in kain Aksuwosyeyucklac yematan God. Nara uskat me kadin diye contrast masira na ke mo laleta man ke mo chima Christ kamulan Christ. Katfindi na ke mo laleta mo ke malorela paurela ka no ye fok masikyak fela. Katfinnan kan ke malan Christ katsamsam ke character of eternity ke mo mabatbat. Na usket men ke fasa flashing in fact that tasak tamet luinge tiana siya. When mekiti ka lang God, tiwana makuluk laletam. Pwela met pes misya kishpin makuluklan met siya. Tasak ta langkalang God arda na yokliki. Oye pelaman mekiti ka lang siya manasin met pes. Makishpin langkalang met siya Jesus Christ. God's generous gift of forgiveness through Christ in Aksuwosyeyucklac el falat diki el afinye makuluk ke opposite effect ke makuluk na kayo mayata milrela ismayata kaya kat ismayata ke makuluka. Tasak tahan si man kalim kaya pa makuluk yata milrela affect mulan met pakanten. Naking affect ko inge ma kuluklala or misya uchak na human race narakat itala nakin pel siya since then all people have died siya yan metluo ina kelecha mweta na panang mol misya tasik ta ensi mata ka na si kuma pa we can trade our sin for Jesus' goodness. Jesus offers us the opportunity to be born into his spiritual family. Pa born again si Matramram Gel Nikodima siya. Mayen ke takin siya ulala.
el mutawaek nanakmanas singe el kolgatla kemol mapatpat. We do nothing. We have dead through Adam. Kat misha kerspel Adam. Tashak takigataka kilalalfi. Yadan got flat lasha. Through Christ kadays mol. Na painang manakewa ma likiyac usye misha na skeleta ma. Christ is supersede. Mol lalang akong finlalalfung ike. Kat finlalalfung ike misha lalfin saksing. Lalusta makuluklasha. Na pacl if we come to God by faith through Christ. Napashamsham kin nukema. Tashak talanggalanglan God arlena yok liki. Oye belaban may kiti kikalanglan siya manasin met bes. Makish bin langgalanglan met siya Jesus Christ. Nalela na sikum ka din diye la elta ka inusya mo singa na siya. Ke me malututsinge keep sitok nge shamsham kin nake contrast kel atom siya usi misya Christ siya usi mol. Napanga kata mama pole shamsham kin mga fact mo ene na matrumin belging stretch their imagination in kandi la lorek makun mama conceal ge uleng mata na akketeyac ikesta na silos in kain me dila lalal fungi lasha usi engan. Lamalipan nga may pangayak sa fiyan Mwe Read singe nga flonat pala na siyum kumin kain sawan siya liyawige nagatfa kain na punchline na siya. Gal tingin kom kulo malap kya akketeyac wo. Kom som alle usene cardinal viden. Mashi minor na le kyalam shirshalla. Misha shimita pai wengi That physically moving away from the garden, physically moving away, the man or little slowly decaying since then. When God el cursia me molan mwet kish ben sin now fat me environment lalan cursia keep me. Name we saying the majima in the can polala na pela. They're not physically decaying. Manolos mta kalam na fabricating lenche. Wapen na katashkenge. Manos inge flok na like a foko. O purpose lang kada pa eternity na eternity na kishpen wana tikin nila kalamengan. Lucifer daka makulungan sikya ke karta na finan the fall of men. Doctrines of fall of men in kalam kela. Decaying body and not only that but spiritually they're dead. Taltekan si pagkapartner ng God. May talsamsam na sin God. Nganal taltin ali ladal cough the fall. Not only their bodies decaying o nganalos means siya. When nakapart siya. O may kadiloro, el provide means taga ke saptatoli fosmongol siya. El sang kulun ko roskoa. Sankoshal talla prefigure machi matago or ke Old Testament fashion ani ke New Testament aphonik like shan Jesus Christ el na el by usin kenik sung wan machia ya fela kan usin kenik sung tak na get saptatoli fo singan me kos ke channel si jaklan mi fite singan na ke fite lan mutain singan ya kweshun nani ke na Jesus el follow el da katar mi siya molya ke makuluklan fel el ela tasok taka check manars ke decaying body curse lanela glory si ba tasano glorification si ba tasano na wana pa balaklan me you either go me el bangon kum na ke pang fletching kum so mutulle ko kum mo na lie ke la shikme either or but lalafin ke Jesus Christ ya molya in or glorified bodies sonorin kasha wena shetos long gasaptagor for singal tolu singal go shakalim. So we are beyond gadito lagat sin gadito lang kenikin mol so fun lang Jesus Christ nagadin de tafung lagat te tuwi na ke
is a means of salvation siya o kadina le akollah na pa na ke flock siya. Pangay masimay na kadin loin na kaya. Kate tuwi na, if nga tuwi na ke masinga, then fong na ke may ito ka which is calling. Continue to preach the gospel, continue inakustin na ke akwaklan God, layla kung man ka dinikil ka na ke oyalan me, Jesus Christ, katars ke transformation, sanctification, we persevering in remain as Christian. Na me kayo ka kat persevere na in fact me inkanikin mo so kung na maluwa pa nta sano either kate mong le kate mo liye ke Jesus le flogo pang may na kadin akwat na kaya insiyasin ka pas na kaya masyasin ka sao ele flogo el da kain mo li ka te ela makuluklar na kaya flog sing na re vingat sum liye me lots of my rek akali me ke me shekorin kadin is preaching is copying me wine sing inakas makanyikot kayo klalfin siyak sin kesben langsi na inakas makanyikot te flok sing wala man mark ke shekorin singal siya for singal on court na si fin Paing arke for singal read na fin te nga siya tikin treskel na Aksuwosyeyucklac sabta egar long course singal siya for long ta pelle na kay wakos mga operating and nim ke kop sing was fakat michelan lim ne ke pacl si fil follow lots of watching Eric Finen me Kosrae, lots of watching Eric Finen Kona, lots of watching Eric Texas following week, me passion week by the gun, Fakak week shafla, elender Jerusalem, som na ke ko shafla singe, siek orin sapta singal si fos nong lon ko shakalimina sikum, the pele na ke wa ko sin mong operate inge and nim ke kop singe, ko fakat michelan lim, ne ke pel sila follow. Le foto to fosinga kanong na pa nanak na phone na masinga ako maskin. In the Old Testament, tal tuke me enin kisheshe, altershe, looking back to the fall of man, tak princhi mga tram kunga kartan na vida na, looking forward na ke cross. Masaya si ma prophesy in the Old Testament. So in the Old Testament, tal tuke me enin kisheshingan ngata nike makuluke forward nike inkanikin molsukunge ngakom katu ke lots of looking back to the cross at the same time looking for the second coming or the coming of Jesus Christ pangashan morik tege testament luonge reveal Eden in the akalimina shikumle arshin kanikin molsukwan pafin shaksinangi Jesus Christ kadina ako lang nag-flock siya. Nadali dahil din na figure it out that this Messiah will suffer. Dahil din na liyan siya. Dahil expect na malata ka, esalos na liki kokalan mat room. Ngakom, kat nga tali oralot sa pang inakas makinya ke manol, ke shal, ke lang si yok malalafin siya. We need to see that he's coming. We need to see that he's coming. Coming siya it's imminent. Rapture siya it's imminent anytime. Naro, yok siya ka din kalam ke masing ka din ako lang pel na kayo. Why na po bolya machisya makin ke matayin firchin siya ula. Rapture siya utak na believing Jews and Gentile, body of Christ. 7 years of tribulation, likiyac has been back of the yokman God. Let's see, ben of lock na ke program si mal sang na sintik na God was rejected. Has been back of the yokman God. Let's see, buffalo. Toko yang second coming. Tugun mangan 1,000 year. Tugun 1,000 year renovation by fire.
new heaven and earth. Paing mas may nagading picture. Paing sequence of event. Eschatology, study of end times, may inakading shalela, shamon, molkin, pelnakewa, inakketeyac. We're looking at path to the cross. In the meantime, we're looking at his return. Kulo malap kaksakin God ke ma sit bataga akketeyac na ke kulacnsap lan Jesus fin shakshin in Aksuwosyeyucklac matlalal fungiyo sano foloko. Therefore, neural tamal tingin treskal dan taga kadin taga na akollah may tlasken nagatsum na ke proklamin kalia. Tigi nga we gom akollah tawa karal mares. First met. Kulo malap tamal mares. Ranger check keeps on kulo malap. Tamal kulo malap. Tigi ni Sierra kulo malap ke proyan. Shepe pako nenalify kulo malap ke tu openasyon. Tiginis mira porni kulo malap. Kulo na malap. Continue to pray. Elche Stevenson ita kaksakin God ke kas sakat kay wainge lutut ke kulo malap tigin confirmation na bangan kulo ke lutut wobo. Preston kalmuin kum kulo malap. Tamdali melda Upert long last penangan kulo tuwo. Ringston na tuwo na siyum. En gelier gena en bangan. This mas na yan. Paing ko man. God bless you bet. Kulo malap. Ruth Charlie Thailand na tamdahil. Tigin mekil kung kulo malap. Oana tigin nila kalamina. Kung in New York. May last in New York. Somewhere around there. 18 hours drive to deliver. Akketeyac kong tamlal. Sorry Nerison. Tuwo kaksakin God. Tamdal tamay. Tuwo matnagawa kulo kaksakin God pe. Tamay. Broccoli Nathaniel Seattle. Kulo malap. Tamdal Rina. Tuwo kulo malap. Kimi Luke kulo malap. Alpha din nangan. Kenya. Tamdal Kenya kum kulo malap. Tamdal Blanche. Tuwo penangan kulo ke lowos. Nala patagay meta. Broccoli Nathaniel kulo. Kulo no siyum. Kulo ke pitchana kato silang kliksinata ngan. Broilers in wiowos. Broilers in mwet na kayo wa. Tingin treskal. Kum kulo malap kakketeyac wubo. Kaya flokonot pela. Nga mo pangan from local. Nga flokonot kun me kalia. Kalia pena ke proy. Ifin ko. Kum kulo malap. De faxilom ngena ke postong lon ko siya banga Now, si matashkan dia nge banga ba pangan. Siya korin singal siya. Fosong lon kor. Akom ni masima inda ka dinalelo ang nake ang pagi postol ngul nge Efokat mas. banga si mga msala ke afakatin how Paing Siakustin. Kulo malap. Siakustin paila katigan vak mo wan makuluklas Pangan. Tasak takadin na kanalakin sa ikat pasim na Kulo. kenge Past sanctification siya may na kadin alalong na karat malangon. Kadin ope. Pangan supesing. Building of the temple siya pangan. Kat sang no fon na singkat. Ngon man kat pa ulkat. Pang is yok supen atonement siya. Katigan siya na Aksuwosyeyucklac. Nas na siya kat. Eno na kadin nakatangan na kaya obedience siya. Sanctification siya pang. Being set aside. Pangan masing. Likiyac charong ka judgment na katfati na kayak may pange seriousness sige sin di mo chamram kenge man misenge alena anayin normalize ya ki makuluka anayin iklama sige kan mga Pangan, being part of sanctified, persevere siya pangan. We persevere, remain as Christian.
proclaim masing oana fos long lon ko sakla minga in fact nikenai fulo pangama kunan met Christina katte fact magana gat pro ke met klasngen tako inak fisha chia klein tako na ke mapayising pangan lang sising pangan kulacnsap plasha as Christian katte for na sham wen magana agat mol kun na ke oya chima tako ke lang si kawul sing etaka na me akostain e fakataske masing men si akostain disobedience na leta menif pakataske e fakataske makelin chefalet pride nara gat talit kalita na Jesus magana paganes lamang kat kulo kaksakin gat ke kas masi batagan nakas makin matlas ko sa kas na wo batagang kas na wo batagan nakayegat ma taga ke pacl in Aksuwosyeyucklac namdali evin umdali sham from dal son baptist nge el fat na sin met Pharisees met matagan na raling ko was wet pasin pangit sham from dal daling inakayel dalin dan na dal kulugen na dan taga na ke mapay Katli from mal cheeses nga to wang in pen na pay in me inakes makin yellows nanak lalos in yellows in to kana ke mapay sing kat ne compassion with these people fakot na ma fakyak nga men pang masiwoso kaslan gat makin Jesus Christ pas siwosi met wan makulukla nakat kalim gelat kasa eklaman may tatako tigin sisaklu ka flokonot nga ko naman na kumra para na pa check ng sipak kay ikat Yoksipeka din kain may expound na need ka din nakalamye. Plate may naliyasi. si Melies Ngayon, yes usi onso ko ngayon nakalamye ke wana bagat matakakaliye ke right? well kula malap Lumalap na sin but we are Seattle choir ke onso ko na pangay kat fala na ke kapun da kay nila siya bangan mete awul ka sumna mauyo kilos pa uspay pa mga bash niya lumalap ke me pa pa reklang namo kikat fala na sun dusya siya nga kadin kay lakale mi la misal and Christ
Lalano yesi ma katlalal fungike. Ma arakatin kain dekshina extend lang sila sin met wiyesha. Yachamram ke sacrificial atonement si malwalangi. Nangakumin kain nan ka kepe na ke met wiyesha. Misteli ba nga akolan kali ke prae. Kaksakin kat ke metash ma kumakalim mat kawikat nge. Kalos kewa I look forward. Ke kashalan kat kadindip sila sermon si bagom derive taga ke si keyword ke malutut ke week na phone si ngayon. Na panangara me kada kalian si ngayon taga nila siya. Praile lalfingi kin lafing along silang kat kada taga ke I'll make us ke several times kumawit kas finan Texas. Tingara Kuloman. adjust kasi bin kumalo finan Santexan kada para la proper adjustment in daweksa. At ba mga yuruga may kali ke prae Ash po fax after your room. Kumkuloman lap kapa mo im siya pa mo siya kaya kadli finchak sinangan in mukle na kaya mo si mayan na kadin lang si pa matsyaya. Love others. Nga mo pangan mas mak may minan samtrap kinyak kaya mo last take witching na makay na okay mo last na kayo wadlin na kayo kaya katan pa kaya lulin lang silang God through his son. It should move us, need to move us to love others. Standardizing commentary natin sa katapangan kaya pa na yung siya. Kung gulang malap kaya akas pa kanya kaya. Ay, tigim kung gulang malap. Nga flow not pala kung no Well, pray. gudamalap, dancing a prayer course. Prayer bengan agilin pe kaksilum mo dam na mares. Kel dam na sa mo di likiyac we met we are be. Kato ni prayer. Kat pa ba marsing shaw. Gudamalap na siyo. Ke ka makumesi na sirs. Kalim makumesi na sirs kadin kan wita fulaki. Paing bo kias medalom. Kat gudamalap na sin met we are na kayo mataga ke pensingin we katyang. Takalalo sa akketeyac inudikat be. Usebe na sirs kadin kan sisin sige kastlom. Kulo malam sel la Mr. Lipan ke akketeyac wo wolal be. In kan safon sel ye mama. Kum esen na sikan kan dafula. Ke kan ngayaklak ke praelak. Katakilen bengar si mataka inge. Kumin kan kasha pe elche makalimiyak nge. Tamlelo samu likiyac siya. Kasya si ma ene na kulacnsap lakan galya ke pelsingi kat papa. Kat kaywa ka din na ikom. Wangan sisish chain na kasha siyum. Taki specifically nga siya takoy niya kadiselang ingayanan beke mwesiyaklac wimet wiyas na kaywa. Mamtain manasla ke pelsingi in lomse tafin wheelchair ka hospital ka fin ne ngalan mano. Wibemet wiyas mamtain ben yukshala ka wiyas pe mamtain kelpos ka brisen. Kat papa da marsh kat ngashesum be min kasha kat kaywa. We might call masul in karangan and White House, United Nation ka finne matan fellow wengan si FSM ka Kosrae ako neni. Nakmanas kasha mit call lash nge. Ingalan na esmak hindi eten na kainin na lash meta. Lakat lalal fungi leadership lalo sa mas talo makalimin siya kadin kain akfalat yemit kollash e finelo sarawo. Bayan gat ngashesum gat papa. Ilosin kain operate ritmakin principle to fingasto. Isang kon mawlash. Akkay matalal fina kaywa in kain jetu inaramawo na sinsiye. E katin kanalin na mindful. Kasam ke win kuno si fun na nato. Wala na siya butchi. Siya lady's life. Iba sa mula siya nato. At kaksakin kung kamiluto tingi. Pabay na kaila. Kainem. Ifashat plasha.
Tushike kalangan talo inan pesh inan yosh osyen silmush kini tugin meun as paykat da kadin tangla washaf matagana shesh hakele milan